nikum sahni somni pahni le kumin sahni somni le pathum hian sarkar Hnaruak atama nadil thei tamma se inbuatsaihna tha kan nei lo chuan na hmu har thin ani YouTube live study po kan kalpui chhole tandona zirlai na zonglai tele exam be tu te tan inbuatsaihna tur study material thatak tak karon chhok chuak dona ka website kamliana.in hian exam inbuatsaihna tur material thatak tak download thein karon da mekani heipa ka hianin Hnaruak tharlam Mizoram Central le Foreign Hnaruak te en thein update zela study material mo te tan membership join in hang daily GK current affairs YouTube live study materials PDF Mizoram le Central na exam na tana inbuatsaihna GK maths computer GK English study material PDF download thein bokani hengba ka hianin question hlui syllabus te po da telania membership join du lo material chau le du tan po ebooks material PDF le thein kada bokani ka website thi lo to ve ngei don nia website link chu hemi video description a hian kada tela kan lo check out don nia clear tu te chibai le vekule Mizoram Sarkar Information and Public Relation I&PR Department via Group D Hnaruak til thei chungchang tunchuma hian kan en ho le don ani I&PR Department via Group D post work zathi post som ania provisional employee PE ala ngetchi alo khatiang chi ala khani don ani kumsari kumriat vel service anei hnuwa khan da nge turang chi kha ani don ani hlo chungcha han en leila Group D te hian thlakata sing khat sang khat le zakwa an hlo don ani medical bill kumtin annual increment kan tiang chi kha an la tel don bokani da nge regularize ani hnuwa khanin hlo pa ngai pay level 1 sing khat sang ria ta tanga sing thum sang kwa le zakwa pay kha an la thei don ani thiam na ngai te han en leila Group D na hi class 8 pass chintan dil thei ani dona Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani department danga chuan Group D na an lakin employment card kan ti kha thil tel nge ngai thina tunchuma I&PR department nuaya Group D na la ka ero hi chuanin thil tel angai lem lo thungani kan lo share ve mai atan Group D na dil tu chu kumsom paria ta tanga kumsom thum le panga in kar aupa an ni turani a keini Mizo STSC tribal tan chuanin kumnga upper age relaxation kha oma kumsom li thleng ta na dil thei don ani chu dil dan turhan en leila dil na form hi Directorate of Information and Public Relations Office Treasury Square Aizola emo District ina Information and Public Relations Office ate February somni pakhata tanga March somni panin kar hian office hun chungin lak chhuat thei ani don ani athonin lak chhuat thei ani don ani tin online in department website dipr.mizoram.gov.in download thei ani bokani advertisement le application form te hi download thei ani a download thei na link hi hemi video description a hianin kada a kan lo endon nia document thil tel ngai te pakhatna chuanin education certificate chu class 8 class 10 class 12 kan tiang chi education certificate kan pass na certificate self attest copy kha angaya panhina chuanin tribal certificate kan tiang chi kha self attest ngai boka pathumna chuanin pianni ti chianna date of birth chu birth certificate emo Aadhaar card emo voter ID kan ti kha aeng ber pakhat kha thil tel turani vai chuan thil tel angai lovani experience kan lo nei ni chuanin experience certificate kha thil tel athadonani amai ro chu experience kan lo nei lo ni chuanin compulsory ani lem lovani interview turako kan ni chuanin interview ni a khanin tuna kan han soita kho document sang kha original document ken turani a amai ro chu tuntuma form submit na hi chuanin original document kha submit tel lo turani photocopy kan ti xerox copy chau kha thil tel turani tin kan sharing tu chu kan soita kan khanin employment card kha tuntuma hian an demand lem lovani thil tel kher kha ngai don lovani application form kan fill up zo to chuan Directorate of Information and Public Relations Office Treasury Square Aizola thelu turani a form thelu rual hian stationery charge cheng somni pe ngal turani form submit ni last date chu March somni le pahni thale March somni le pahni thleng ani donani selection process an en leila Mizoram Sarkar nuaya Group D na lak reng a hianin written exam ngai lewa
personal interview mga lak ani thina ni interview tura ko na call letter kan ti admit card kan tiang chi te kha khatiang lam hun tur chu department website ta tarlan ani thina tin phone call in emo sms mang te in riat tir kan don bokani chu wang chuan form kan fill up khan office na min miron biak po theina tur kan phone number man lai ngai avalit ngai kha zia tel turani group D personal interview tura inbuatsaihna interview tips and tricks video kan en doni chuanin hemi video description a hianin video link en theina kha kada a kan lo check out don nia